Črnica, jel smo rekli? Da. A čekaj, crkva je ovaj Sveti Lovreć ili baš Črnica na kraju? Ne znam što to može biti problematično, nije drugo. Može, može. To je to? 147. U tom ćošku je ta Črnica i crkva u tom selu. Nemojte ni slučajno se zajebavati pa ići leti dalje jer dalje je granica. Ne? Ta Črnica je još jako blizu granice, nemojte da neko pređe prek slučajno jer bomo imali gadnih problema. Tu kontrolnu točku treba opet slikati iz paralelnog sektora, dakle ideš iza nje i moraš ju slikati. Tam je ta crkva Svetog Tome, to je druga kontrolna točka. Treća točka, dakle opet iza toga i slikati prema treću. Treća kontrolna točka je ovo raskršće u Buzetu dole. Vidite svi gdje je to raskršće, ne? To je onaj semafor prvi na koji ste došli. Dakle, to raskršće treba slikati, opet iz paralelnog sektora, da se okrenu. I onda je cilj, a cilj je dole u Buzetu na livadama. I to je livada koja se sad ne vidi, dakle ne ove livade, nego desno od njih. Jedna velika livada na njoj će biti. Sve konkurencija. Dođu do pođenja. Ja, kada dobro.